bwa nyuma yo kutongoza omudomo abataka borekere okushemerwa habo kona amizige byagana nuko koreka okusima kwabo ara asimwe habato banyanga obakwatireho katubire twafire na neze engona zibeza twisire kobya noja kutahaniza oshebera rimazire myaka myinshi nyondo kuza kushwerwa gashangerizo rijyaha ryengona nengona mtutahira kimwe turi kunywera na cyo birekere ubuzubwamana bwize beri ukora by'ingona nyingi asimwe habato banyanga agambera habwenche nakoreki bitu ashabera abantu okuma amazuba agubara kukoresa inyija mpora mutina uri kuchimanya izibere ndarambara ndebo kurre haza ndebo umwete gwanyu abo kwa nashanga izibere murekire rumwe zuro rumwe bitir kanzire kananya tinkuza kushemerera mwene nyenda munyambere yiziba twartungire hati muri yonje ayongire yahiga abantu ba Ruhinda na Mitooma district okwatanisiza hamwe bakagirira karumwe hamwe n'enkwatanisa babane benda okutungura ebyanga byabo tube kitoreki tugijere kigenderweki abo kuba kuno niyo nareba ayimwe n'oruguto rukoma oruguto kuruga kuriya pa rukaguma turukurengaho so mwe nimwe abacyara bakuruga ngo nimuza kuzara kitagata numuraba ko kuzara hari ningo kafera echecho mwino kwerwana ahindi ari kushaba abantu okwejumbera omukushomesa abana babo hamwe no kwejumbera omprogaramu za government na munonga parish development model murebe ngo buryo bamwe mwajumbira mu ntekateka za government abakuba entunguka ya government kwera zone zirukuyija hati na munonga entekateka ezorekire kongera entunguka yawe zirione zirabira mu parish development no bakubota kwenda ka sente nawe egesha konkareba ngo wajirota waza mu parish mu group yona ogu yasiye midomo erukurengo muri 2008 kandi araganisa kugumizamo nakora nkeki Gashakwa Simon Yamba.